Okay bafethu ninjani akusawuyena uphumlane lo ningakhohlwa njalo ukusubscribe epage lami ayikho into engiyijabulela njengalo ngoba nami lolu lwazi engililethayo lizokwazi ukukusiza. Okay, so njengamanje ake sithi ke ufuna ukurecruit umuntu uzothinta la ku invite khona umuntu othi ufuna ilink yakho ukuze nawe ukwazi ukuthi uyitholela ama point ukwazi kwashintsha na ilink yakho bakutshela la ukuthi uthola 10%. Uyayibona lonto leyo, so uyawukhopha la and then umsendele ku WhatsApp noma ikephi. Uyayibona lonto leyo necode yakho nayi lapha izinto zilezo invite abantu ukuthi ukwazi ukuyenela 10%. Yabo, so guys ngaliye kule opportunity. Okay, njengamanje into efuna sifuna ukuthi thina sazi ukuthi sesifuna imali siyala ku my economy asiwa ku my economy siyala ku recharge. Uyayebo, moya ku recharge uzobhala ukuthi okay umshini kamalini leyo wena obuthe ufuna ukuthenga kuma uqala ucheck kwi app yakho ukuthi okay khona umshini ka $15 uzosho ukuthi okay ka $15. Make sure ukuthi imali oyibhala la imali oyifakayo abazokutshengisa yona. Abantu benza amaphutha abangabhali imali umuntu abhale u$15 mase faka ngalo 380 akusebenzi kanjalo. Faka imali oyibhalile. Okay, pay by the bank. Yayibona lonto leyo. Sesingena lana ke ijwayele ukusebenzisa ku FNB isikhathi esiningi uthi yayibona u FNB. Okay, uthinte la uconfirm ithi yakutshela izothatha maybe insuku engaki nakho la uyabola ngezansi iyasho 375 mawubhale u$15 kumele ufake udeposit yona le mali oyibhalile. But into ebalekile ukuthi contacta umuntu ozobusebenzisa ilink yakhe. Yabo, it's very important ukuthi umuntu ongena ngaphansi kwakho ukuthi ukwazi ukuconnecta naye because labo kuzoba nazi inkinga ezikhona hlase umthola ukuthi ezinye izindawo sayiboni kahle adinga ukuthi akusisa adiye futhi nokuthi bakufake kwi group enkulu lapho uzokuthi ubona khona ukuthi kwenzakalani ama upgrade kwenzakalani. Okay, njengamanje ke nayi account nayi reference make sure ukuthi i-reference uyayithatha khona abangayithathi i-reference. Lokho kukunika inkinga ke uma uwedwa uthola ukuthi akekho umuntu ozokusiza. Uyabo, kuzoba nzima ukuthi ukwazi ukuthi imali yakhe ifike kanti kungcono uma uzosebenzisa link yomuntu ube nenamba yakho ukwazi ukukhuluma naye. Uyabo, so into nje lelo ngiyiqoquzela nayi ke la musu ukhokhile uyabuya make sure ukuthi le number ebalala 88.50 ibala ayifiki ku0 wena ungakakhokhi. Mose ukhokhile mose uyabuya uzothi I have paid we press leli button lapho kuzolinda ke imali yakho izo reflector. Guys ngicanti kuzwakela ku recharge. Okay, masuka lapho ukuwithdraw lokho ma withdraw uzofaka ilokhuzana ama banking details akhe izofuna ama banking details akho la manje inkinga ukuthi mina vele bese ngiwasethile. Uyabo, so ngoba ubona la uyakwazi ukuwithdraw i-teamwork uyakwazi ukuwithdraw ibalance yakephi le yelokhuzana le machine yakho le ye-teamwork ukuthi abantu abangene ngaphansi bakho bathenga imshini kodwa konke abayabo konke abayenza lokho eqhubekile. So into engihleze ngiyisho ukuthi abanye abantu part 3 upart 2 lo musa ukufuna ukuwithdraw phakathi nenyanga because bakucharge u15%. Ngikhulu leyo nto bakucharge inkulu leyo mali ngakholwa ngokubona nami. Yabo, but understand ukuthi ma withdraw epheleni kwenyanga bayasho bathi ithatha 2 days but now because isuka itraffic iningi bebaningi abantu abawithdrawayo abahleze belindele ukuthi bazowithdraw epheleni kwenyanga kuthatha isikhathi. So sithi sufuna ukuwithdraw i-teamwork ula wenze sure ukuthi mawuthi uzothi hayi ngifuna ukuwithdraw i-teamwork ubhaleke la ukuthi hayi usukhethile la ibhokisi thabo ibalance le bese kuba i-team income. Yebo, make sure bese uyasubmit. Uyayizwa lonto. Okay, mangiphinda ngibuya ngizobuya no part 3 ngitshengise futhi ukuthi okay usunayo imali yakho la usuthengile umshini enye indlela ukuthi ukwazi ukuthi ukhulisa imali yakho eyipi. Guys ngicela ni subscribe page lami ngiyacela nami ngizama nje ukuphusha i-content ukuthi ezokwazi ukusiza abantu njengamanje sizama ukuthi sibe nama app ukwenza i-passive income. Siyabonga.